Pozdrav ekipa, ponedjeljak sam išao u jedan mali kratki chase, onako kao zagrijavanje jer je to bilo prvi put za mene ove sezone. Glavni fokus taj dan je bio za sjever Italije i zapad Slovenije, a mala mogućnost je postojala da se to u nekom obliku dovuče i do sjeverozapada Hrvatske. Zagrebačka sondaža u 14 sati je izgledala solidno, prisutna umjerena energija i dobro smicanje vjetra po visini. Vjerojatnost da će moguće nevrijeme zaista i doći do naših granica je porasla kada se dobro organizirani linijski sustav vrlo brzo pomicao kroz Sloveniju bez naznaka slabljenja. Na brzinu se pakiram i odlazim prema Zaboku. Pozdrav svima, evo prvi chase napokon ove sezone. Danas je koji 21.7. i tek sad ove godine prvi chase. Tu sam kod čvora Zabok. Imamo jedan linijski sustav koji napreduje još iz Italije i prelazi kroz cijelu Sloveniju. I evo sad ulazi upravo na područje Hrvatske ovdje u Zagorju. Ja sam kod Zaboka sad trenutno. Ovo je trenutna situacija na radaru. Moja plava točkica tu i ovo je taj olujni sustav koji napreduje više prema sjeveroistoku nego istoku. A sad vidjet ćemo, plan mi je pratiti to koliko mogu po ovoj cesti tu D14 prema Zlataru, ali čini mi se da više ide gore prema Ivanščici u brda. Evo trenutno izgleda ovako, već tu nas zahvaća ovaj rubni dio oluje, tamo su oborine, vidio sam par munja, ali ništa posebno za sad, sad idem se malo još pomaknuti pa ćemo vidjeti. Ok, evo nas kod Zlatara, na kraju ove brze ceste. Ovo je sad naša oluja tu kod Zaboka, to je radarska malo kasnije. Malo je ojačao sad u zadnjih 10 minuta i odmah bolje izgleda uživo. Vidi se ispred neki šelf, jako pada tamo u pozadini. Munje baš i ne vidim. Ali dobro je, ok, ne izgleda loše. Prestigao nas je ovaj šelf s olujnim vjetrom, tako da ostao sam ovdje, neću riskirati sad da slučajno ne bi nešto jače nastalo iznad glave i... Evo lijepa scena za kraj, još samo munje sad fale, ali nema ih nažalost. Ništa, to je to izgleda za danas. Vidjet ćemo idućih dana, ostaje nestabilno pa možda se dogodi još jedan chase ovaj tjedan. Pozdrav!